nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV yo channel yose. Muri kano kanya tugiye kubagezaho amakuru aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka ku bitero bya drone by'ishinga nyinshi i Masisi. Ni ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 riri gushinja ingabo za leta abahanganye gukoresha drone n'imbunda ziremereye mu kurasa ibice bituwe n'abaturage muri teritwari ya Masisi ndetse na Karehe, bikica n'inka nyinshi. Ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026 ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye ku baturage n'amatungo yabo. Ni ibitero bikomatanyije birimo imbunda ziremereye zirasira kure na drone z'ubwiyahuzi, bikaba byaragabwe irushonga muri teritwari ya Masisi no mu bice bituwe cyane byo muri kariya karere ka Karehe. Mu gitero kirushoga ku cyumweru hagana saa 7 n'igice z'ijoro, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bateye abaturage maze bica inka zigera kuri 56, izindi zirakomereka bikomeye. Amakuru hatugeraho muri kano kanya haturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo i Masisi aremeza ko ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 riri gushinja ingabo za leta abahanganye gukoresha drone n'imbunda ziremereye mu kurasa ibice bituwe n'abaturage muri teritwari ya Masisi, Karehe, bikica n'inka nyinshi zigiye zitandukanye. Mu kugaragaza ishusho y'ibyabaye, umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yerekanye amafoto y'inka zarashwe muri ibyo bitero, avuga ko byakozwe n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo. Yavuze ko mu gitero kirushoga ku cyumweru hagana saa 7 n'igice z'ijoro, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bateye abaturage maze bica inka zigera kuri 56, izindi zirakomereka bikabije. Ati bigaragaza umugambi wo gukoresha iterabwoba ugamije gusenya burundu imibereho n'ubukungu by'abaturage bo muri ako gace. Yavuze ko izo ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero byinshi hakoreshejwe indege zitagira abapilote za CH4. Yongeyeho ko ku isaha saa 11:53 no ku isaha saa 2:40 ibice bituwe cyane bya Rubumbishi byagabweho Anirumbishi byagabyeho ibitero, ndetse na saa 1:20 agace ka Rutare ko muri teritwari ya Karehe nako karibasirwa. Ibyo bitero by'indege byangije imitungo y'abasivile, bibatera ubwoba ndetse bituma benshi bahunga aho bari batuye. Mu itangazo ry'umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rivuga ko imbere y'ibyo bitero, imbere y'uko ibyo bitero bihitana ubuzima bw'abantu, isanga igomba kugira ikikora kugira ngo irengere kandi inakore ubuzima inarokora ubuzima bw'inzirakarengane. Mu ntangiro z'ukwezi gushize, FARDC yagabye ibitero bya drone byahitanye inka nyinshi muri Minembwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bitero byashize inka zibarirwa muri za 40 zishwe n'ibitero by'indege mu duce turimo Irundu n'akarere ka Minembwe. Iri huriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 risaba umuryango mpuzamahanga kureka kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse no kumva inshingano zo gutabara abaturage bakomeje kwamburwa ubuzima hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iki cyumweru kandi tariki ya 3 Gicurasi 2026 abanyamurenge batuye ahitwa Imurenge mu karere ka Bibogobogo babujijwe kujya mu materaniro yo kuri iki cyumweru kubera inama yari iteganyijwe y'intumwa za Kinshasa. Ni intumwa zari ziyobowe na Jacques Kongoro kuri itsinda ry'abanyamurenge bakorana na Kinshasa, cyo kimwe na William Amuri Yakatumba ukuriye inyeshyamba za Mai Mai zirimo zigize imitwe ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yise Wazalendo. Ahagana ku isaha saa 5 z'amanywa nibwo izo ntumwa zakusanyirijwe aho abo baturage zatukusanyirije abaturage hazwi nko kwa Mugwema. Imboni ya Bwiza dukesha inkuru muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko Kongoro yagarutse ku magambo asa nakomerekeje abaturage batuye Bibogobogo. Yasubiyemo amagambo yavuzwe n'uriya mugabo ati, murabizi ko ndi umujyanama wa Perezida Tshisekedi, ndakeka ko kuva Kongo yabaho aribwo bwa mbere muri aka gace hageze umujyanama. Bivuze ko Perezida abakunda kandi abitayeho. Nyuma yo kuva hano bazaniye amahoro, muzatembere mujye Ibaraka, mujye Uvira n'ahandi. Uwababuzaga amahoro nguyu
guverinoma ya Kinshasa kandi ngo yaburiye abanyamurenge ko nibatayoboka leta ya Kinshasa bizarangira bishwe bose. Ati ikindi muyoboke leta ni umubyeyi kandi nimutayoboka muzapfa mushire, muzapfa mwese. Amoko ku isi arapfa agashira, mwe muri bande twirwaneho tuzayirasa kugeza bashize. Nyuma y'iki kiganiro Kongolo yahaye abaturage umwanya wo kubaza ibibazo ariko baraceceka, ibyatumye ababaza ati ko mutavuga mwaceceka ariko muravuga kandi nimutavuga turakoresha inkoni. Nyuma yaho Generali Yakatumba ukuriye Wazalendo muri Uvira yafashe umwanya avuga ibyo mugenzi we Kongolo yari yavuze. Yakatumba yagize ati ndahera ku ijambo Kongolo yavuze ko amahoro abonetse mwajya guhaha Ibaraka na Uvira. Icyarabeshye, sinjye wabafungiranye, sinjye ugomba kubaha uburenganzira bwo kujya Uvira cyangwa se Ibaraka. Iyi si inama yo gufatiramo imyanzuro ikomeye nk'iyo. Njye ntabwo nemeranya nawe, Uvira ni ikindi kintu, rero mwitonde. Nyuma yaho bamwe mu baturage bongeye guhabwa umwanya wo kugira icyo batangaza. Umwe muri bo yagize ati nibitangaje wowe Kongolo wazanye Yakatumba, waradusenye, watwitse amazu yacu yose, inka zacu zose zaranyazwe ndetse n'abashumba bacu barapfuye. Byose Yakatumba ni ubiri inyuma. Amahoro uvuga utuzaniye nayahe keretse niba Yakatumba agarura inka zacu yadutwaye cyangwa se abashumba bose yishe akaba yabagaruye. Kandi twemera ko hano mu karere ka Bibogobogo tugoswe na FARDC n'ingabo z'u Burundi kutubwira amahoro mu gihe murimo kwica abavandimwe bacu bari Minembwe ijoro n'amanywa. Ibi tubona kari ibinyoma. Ni inama yarangiye itagize ikigeraho ariko Kongolo we yahise akomereza Ibaraka. Iriya nama yabaye mu gihe amakuru hagera kuri Bwiza dukesha no avuga ko nyuma y'imyigaragambyo yakozwe n'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya na Canada hashyizwe igitutu kuri leta ya Kinshasa. Ibi byatumye yitabaza bamwe mu banyamurenge basanzwe bakorana nayo, aho yabahaye misiyo yo kujya mu Burundi bagategura imyigaragambyo. Ku itariki ya mbere Gicurasi na 26 nibwo Kongolo, Beatrice Gisaro n'abandi bari mu mugambi wo gutegura imyigaragambyo bageze i Burundi, aho bagombaga gutegeka impunzi ziri muri icyo gihugu gushima ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Kinshasa bakamagana u Rwanda. Tubibutse ko aka karere ka Bibogobogo kagenzurwa n'ingabo z'u Burundi, FARDC na Wazalendo, aho zaguteye abo baturage mo hagati nyine nk'uko abo baturage bakomeza kugenda babivuga. Aya makuru rero tuyasoreze ku yandi makuru ari kuvugwa muri kano kanya. Ni amakuru avuga ko nk'uko bigaragara hari avuga ko ngo FARDC yakajije ibitero mu matware ya M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC n'abafazifasha ku rugamba bakajije ibitero ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatanu muri kiriya cyumweru twasoje ku itariki ya mbere rishyira ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu 2026 hagati ya saa 4 za saa 9 n'igicuku z'ijoro, ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rugezi ko muri Kamine Minembwe ni mu Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Kanyuka yavuze kandi ko kuri uyu wa gatandatu nanone guhera saa 10 z'igitondo izo ngabo zakomereje ibitero bitarobanura muri teritwari ya Karehe mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tushunguti, Kaboneke, Rubiri na Mutara ndetse no mu nkengero zatwo. Ibi bitero nabyo byagabwe hakoreshejwe za drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibi bitero byatumye abaturage benshi bahaburira ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi ku gahato, nk'uko Lawrence Kanyuka yakomeje abitangaza. Mu guhangana n'ibi bikorwa by'ubwicanyi, umutwe wa Alliance Fleuve Congo ufite M23 wongeye gushimangira ko wiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. FARDC yakajije ibitero mu matware ya M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuye mu biganiro byabereye mu mujyi wa Montreal mu Busuwisi. N'ibiganiro impande zombi zumvikanye gutanga gahenge ndetse rihurira Alliance Fleuve Congo M23 ishyirwa mu rwego rushinzwe gukurikirana
iyubahirizwa ryako. Nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, ari nako muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye dukomeje kubategurira, byabivugwa no mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi, bigaruka muri politike, ubuzima, uburezi, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi. Aya makuru kandi tuyasoreza kuri avuga ko ku cyumweru itariki ya 3 Gicurasi muri 2026 agana mu masaha 7 zo mu gitondo, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zacengiye mu mujyi wa Rushoga muri teritwari ya Masisi, zica cyangwa se zikomeretsa amatungo mu gihe ryagabye n'ibitero mu bice bituwe cyane ikarehe muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyine nuko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Amakuru aturuka muri Kivu zombi haravuga ko kuri iki cyumweru abasivili bibasiwe kandi inka zirenga 56 ziricwa, ziratemwa cyangwa se zisigwa zenda gupfa. Ni mu bitero umutwe wa Alliance Fleuve Congo Mamankana gatatu uvuga ko bigamije kubiba ubwoba no kwangiza imibereho y'abaturage. Ni nyuma y'uko kuri iki cyumweru izo ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero byinshi hakoreshejwe indege zitagira abapilote za CH4. Mu itangazo ryashyizwe hanze na 23 ryatangaje ko ku isaha ya saa 5:53 na saa 8:40 z'amanywa uduce dutuye cyane muri Rumbishi twibasiwe, ndetse n'umujyi wa Rutare muri teritwari ya Karehe ku isaha ya saa 7:20. Ibisasu kandi ngo byangije imitungo y'abasivili kandi bibiba ubwoba mu baturage bituma bava mu byabo. Iri huriro Alliance M23 rikavuga ko ibi bikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, kandi risaba umuryango mpuzamahanga kumenya ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivili bibasirwa na buno ubutegetsi. Mukomeze mugire ibihe byiza.